Come on, LU. Public service. Political service. Mendagasngi ke Shitarik Nailar Arja Arpasau ki dekat ke Khasi Students Union lalet era plakat Hakmat ke Office ke Meghalaya Public Service Commission hala Chumia hadian bakalakut ke sau pupra kanta bakala iPod bakan penbet bat pensyai halor ke penrum kenram ke examen thongkam nak menta ke MCS MPS bat statistical officer kala thangru eki jubab ke MPSC ke bala pha syakaseng bat kala rai ban syongkeran haduk ban yo ya ke jubab ke basyai Laban kedua bakaseng kam sengoy hap ikijing pensyai ke MPSC ke bami akilap pathai kubor hakaar puhan tarik naitung arjar pesau ban penkesan ya kijing lek thurmur jong lajong kram da sngo khya bakile kai bat kijing im ki samla jong kejela kaseng kala dawa na ke MPSC bakan pelaj pat ba ya ki marks jong baro ki bayale ya ke MCS prelims examination bat bantung ya ke independent inquiry hakabe dei bat kani ke benta Kala dawaru ban pensyai halor ke jingtuna ki samla ki basya jiat ha ke personal interview jong ke MPS. Usamla Ruben Najar, chairman ke employment monitoring cell. Ula ong bah ke bayade bat ke result jong ke statistical officer AH veterinary kila jiat ya arngut ki samla. Henry katkum ke advertisement ke balapan mi ha ke khat saw tarik no pra arja arpau pat. Ke jinglat kam ke day tang na ke benta ke way ke badai bandai thik tang ya ke way ke post na ke benta ke khasi jantia ke degree. MPSC chairman, step down. Step down. MPSC chairman, step down. MPSC chairman, step down. MPSC chairman, step down. Down. Come on, LU. Public service. Political service. Come on, LU. Public service. Political service. Saya kani ka reply sagi lingba kambil. Kani ka reply joka MPSC kum ka seng hingin numlaban priang. Kijuhi kai kibaa ki press. Haji kisgi bila dap kajuhi ka tho ni. Haji syale hadi bagi de pulia. Ya kani ka reply ka bapa ka MPSC. Ila tib syai. Baka dan kajing lihat tu ha ka tungkam tungjam. Ka badi ka baka post statistical officer. Ki advertise kan nga po sa ustem arja khandai. Bagi perlat yang result arja arpau. Ki advertise tang kau ika post. Hendrei apo romi result pat kimi arngot. Wei nakaliang juga kasi. Bad wei nakaliang juga garo. Hendrei ka post pat kadi advertise tang nam tau kasi. Tenai mi tau extra candidate. Hadin meladap ke advertisement. Ladap ki examination. Hadin kaong ka MPC baka penmi kata korun jam baka dan kam kadan art lagi post hari kini ki borok kam thok kam score sudah nginumla ban pediang ya kani ka reply jong ke MPC haka badai baka kam MPS ki batai ngi ba ngi dawa ba balai bi pikot tang art penyumut ki candidate namta ka personal interview namar kat kum ka issue bala bu pedi ban khot sapuar ne sapulai baduna tam ki ong bah ke office memorandum ke jungki ki ladap batai bakin khot no tang ar penyungut kai kata office memorandum beli pikiliang sikiliang kata office memorandum ke jungpi hapor bi advertise ke office memorandum arja khandai piong baki ka ratio kandai 1:2.5 hadin bal adap ke examination pot piong em kelano atu kani kai gini kai ka bakhut ka basuba ngim lumla ban priang ya kani akabadai bat ke MCS kumnu pila ban ong ba pi bakla aka reply ki ong ba om tang mangi ba bakla baro ki ba bakla kum kata ka ek pinur ban ong pimialeran ni nakaliang kaseng nginum pendam bat nginum ailat ya kum kani kajat jubab jok APSC kani kadi tang ki jika jingmot joki ki balong bakla sudah ban bilang bakla ipat ba ni nakaliang kaseng hakani kasngi
Ini syong kelan mengor be hani. Kat baka MPSC kapat ai ke jing dawa jo kaseng. But kon persya. Ya kani kasih reply. Nak jong MPSC ngintar bag ngitang kani kapua. Luar negeri!